Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Salamatsыздарбы, туғандар. Men аты жөнүм Талгатбек Эркинбекұлы. Şu gelecek ayında imam болып иштейм. Танығанда таныса керек. Бұл жақ Хабибулла байке. Осы Алтындар деген жетек компанияның жетекчisi. Az Kırgızstan boyunca жалпылай Гүлпомош таратып жүрөт. Кыргызстан мусулман дин башкармасы менен биргеликте bir 7 milyondan aşığırak Kırgızistan'a Gülpomош taratты. Bunu taratты. Anam ошого таратtığı var bir 1,5 milyonday ar ушундай конуштарга барып таратып жүрөбүз азырчы. Кудай таала бул Хабибулла экен иштен ийгилик берсин, тапкандарына береке берсин. Ушул иштен кабыл кылсын, бир бата кылып тилеңиздерди айтып коесуздар. Бул жак аппарат жетекчиси Таныстар Сайлокас Дамла. Бул жерде Аламидин базардагы мечиттин имам катип. Damla bir söz bereyli, bata kılayla şu damla ne demeyüstünlük şu жерге неме kılıp otabız, azıcık. Allah razı olsun. Ana gün sıkacak beni taratayım. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Biriciliğin ağalar, dostlar, ünlüler, ballar, kızlar. Kan orucumuzlarda Allah'tan ettiğimiz kalır. Ramazan ayının akırkı 10 günün içinde keremetli kutlarılan gün günleri oturarız da. Erten bize buyursa kadır. Sümeyiniz. Anam erken kadırsında kimdir duruyor yarımda bir sındırım nan verse, bir tutam çay, su verse dağı 83 yıl 4 ay hayırlı kılgan nesi olsa iyi olur da. Anam ben hazır, senin aytsamda Abdülhakir'e kızlanmatam. O kızdan 6 yıl olan. Ben hazır oladım, 7 milyon doy hayırlı kılsın. Mahçına verirse, beyinli oğlum, altır bağındaydı görürler, tamam mı? Kıskanış gerek, kıskanış gerek. Ova, Allah razı olsun. Anam emin 83 yıl 4 ay hayırlılık kılgan. Biriyle sana bir nan versem sana, nan tarafta. Lan ne degen ben artık kalkta bırak. İkenim, erten kadir kuzda bir kişiye dua kılın. Bunu unutmayın inşallah. Allah Teala ağır tangda iki bir işletiyor. Ağır bir işletiyor. Sizge dağı, mağa dağı var uzatıyor. Allah Teala'nın yürüyen iki bir işletinin yürüyüsü mındaydı. Allah'ım hayrımdуулuk kılgan insanın baylığın arttıraver, özü esepte büte almay kalsın diye. İkincisi Allah'ım sarаңдардын байлығын жоғота бер, издеп таппай қалсын. Ошондуктан ошол кадыр түнгүнү эртең таң атып атканда дагы периштенин дагы дуасына арызып, сиздердин дуаңыздарга арызып атат да иншалла. Туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Кээ бир адамдар bir ayda bir ay эле орозо тутабыз. Sizler ошону тутуп атасыздарбы? Эки ай туттуңуздарбы? Жок. Бирок бир адамдар бар, bir ayda bir жылдык орозо тутат. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман фаттара саиман" Ким ыйык Рамазан айдагы орозо туткан адамга ифтарлык берип койсо, ошо орозо туткан адамдын сообундай дагы сообу жетип турат деген. Анан канча адамдардын ифтарына, сухуруна тамак келип атат да. Дагы бул жагынан соопко ээ болуп атат. Андыктан Abdülhakir sizin kayrımdılığınızda Allah Teala kemçiliğiniz kabul olsun. Allah Teala daha arttırı versin. Ben bu kişini ötkönde atayın, din jatında işlep atқан kızmatkerlerge de atayın, onu tarqatkan. Birinci ölgörüp atan. Men oylopmun. Kayrımdılık kılıp atat dese, ayvay, çoğun kişi eken deptim. Şimdi özü jebey biröge jedirip atkan anık malum oldu da. Allah Teala sizlerin de dasturkanыңыздарга Allah Teala bereke versin. Orozоңуздарды kabul kılsın. Kadir tünüңүздөрдү Allah Teala kuttуу kılsın. Ушундай ушул кишиге канатына канат болуп, аягына аяк болуп, кызмат кылып жүргөн нол биздин мен кадырлаган устаз, мен кадырлаган дамла, Талгат дамла. Азамат кече чалып, андан мурда күн чалып, күндүзү чалып, түнү чалып таркатып калалы. Эл ушундай болуп атат. Ифтарына кичине бир тамак сунуштап коелу деген ушул жигитке дуа кылгыла. Ушул дамлага дуа кылгыла. Allah razı olsun. Мындайлардан айланса болот. Allah razı olsun. Bir söz менен айтканда, орозоңорду кабыл болсун. Дасторконуңар куттуу, берекелүү болсун. Дасторкон 3 түрдүү болот деп өткөндө сабагымда айттым эле. Ифтар дасторкону, сухур дасторкону,
Бирок Аллах Тааланын арабызга жайып койгон Кур'ан деген дасторкондон кур калбагына. Дайым Кур'ан окуп, бата кылып, Кур'ан окуп, Аллахтан тиленели, Абдуллахига дуа кылалы. Амин. La ilahe illallah. Amaneten indallah. Hafizana ve hafizakumullah. Ve hafizahumullah. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah'ım ıyık Ramazan ayının akırkı 10 günlüğünde kayrımdılık kılvattan Habibullah Keviz'de ata eneleri, bir tuğan, yübülösü menen bularda iki dünyanın türdü apat kırsığının özün saktap, iki dünyanın iyigilik jana bakıma jetkizgen, rızkısına bereke bergen. Kayrımdılıkta kabul alvatkan üçün bir tuğandarımızdan orozosun kemşiliksiz kabul kılgın, işlerine iyigilik berip den soğluğun çıngılgın, өлкөбүзгө, мамлекетибизге бейпилдик, тынчтык, биримдик берген. Бардыгыбыздын туткан орозолорубузду кемчиликсиз кабыл кылгын. Бирахметике я архамар. Рахмат. Аллах разы болсун. Бул алгат дамлага өзүнчө бата берели. Амин. Аллах ушул дамланын да ичине ийгилик берсин. Ден соолугун чыңгылгын. Кырсыктардан, апаттардан, жалалардан, бут тосуулардан өзүң сактагын. Жамааты менен ата эне бир тууганы менен алдына койгон екі дүниелік мақсаттарын жүзеге ашырғын. Bir рахмет. Рахмат сіздерге. Çok рахмат. Bursunuz var. Ben Dunga. Kızıma Dunga ama bizim var Müslüman bu tuğu. Düşündüğünüzde de fotoğrafı fotoğrafıyla koyayım. Ne var? Dunga Emez. Şımçıklı soysa da kasap soysa birincisini özünüz verin yani. Birinci yardım. İsa koysaydı. Şu bir adam var kendine gör. Bir adam. Yukarıda değiştirin. Rahmat. Bu arkadaşları. Ya kapsağa
Bana rumbay çıkart tutsana ya. Hiç sokmayın böyle da. Biri bile de 5'e ortarsa 5'e orta kaldı bize. Hiç sokmayın versin. Oldu ara tutturma işte. Arasana. Sayıcı buldu. Hanım bey. Bir kişi daha kutlayın. Bağır var acele arka tuttular. Bağır var acele Bağırınızda gidin. 150 desek 170, 160 desek aşacağız mı? Gitmeye var telefonumuza. Gitmezse daha arkadaşlar. Bağırınızda gidin. Arkandan alıp gidiverirsin. Gelin dedi gelin. Arkandan alıp gidiverirsin. Kanarız mısın? Gelin.